Сахасирин арас кеменяғы устуджоннарыгар альма матер болбут Максим Амбосов атынан Хотугулулинне Федеральный университетка туттарсы көрдөрүүтэ өрүүдэ үрдүк болатчы. Республика бүт сүрүн үрдүк үйөрән кахатыгар быйыл үйөрәхы туттарсы компанията кайдах быгылаахтык сагаланан эрер абитуриеннар каннык неманан документарын туттараллары. Етенне быйыл төһө бюджет месете көрүлүнне туттарсачыга бий баалы биллеригер туох төһүү болары. Бакалавриат онна магистратура. Бүгүнгү беребет быйыл үрдүк өрәк кахатыгар туттарсачыларга онна кенелер төрөппүттергер ананар. Үтө кехенен күндү көрөчүлөр эги олох үйөгөр берени көрөгөт. Беги ага сефир гөлелибет ыйыгыларгытын экраны көстөр WhatsApp нөмердигер күтөбет итенне студия бутыгар эрен келе хатын сөп. Нөмері санатабын 4-2-39-97. Өссө төгіл бүгінгі кепсетебет тематын әтәбін Хотугулулинне Федеральный университетка бөрәққа туттарсы компанията сағаланына улары йылар онна туттарсачыға сүбелер. Бүгінгі ғылжыттарбын студияға аңырарбын көңіллән, бүгін бияға ғылжытты, әхеге етіларғытыр қоройду кәлілер. Анатолий Николаевич Николаев, Хотугулулинне Федеральный университет ректора, Елизавета Алексеевна Ильина, университет Ким Тутархамы Гаятын Салаячта, Нинель Васильевна Малышева, университет Игенен наука и инновация департамента начальника, Сарглана Иосифовна Нестерева, Бюряга Тахана Нуле онна Учат политикатыгар проректор Солбиячта, онна Алексей Иннокентьевич Голиков, Бюряг Чагагар проректор Солбиячта. Үтөк Игенен. Анатолий Николаевич жаттан кепсетибин егиттен сағалыбын. Бұйылғы жылға өрәққалы компания тігірже туық оларылар кейірділер, бұл бакалавриатқа болуын, магистратураға болуын, сүрін оларылардан сағалан кепсетибит тематығар ажу кейбеғын. Это бұл өрәға кейдебит документын тұтар бұтын бұл бәсейін хүбегініктен хағалаты бұд. Онтан хаңа хыл, хаңа ППЕ-ден болар. Бұл ріңге қоладыққа бұйыл оларылар кейділер. Бұл рің қолауыр Улан көрдөхүнө барыта дистанцион деген барытын документна тупуп колакына быйыл абитуриенттер бәдер коллектореген дихана бут. Окунама бу ситуация бут каратык ырага хоңгос болду олеген бола ол ондук бутун токтотан барам бут. Бул рыңы бул туттут бәбит оңгу программа бутунан нөңгө абитуриент личный кабинета денен нөңгө биректен ымпытын нөңгө поступай онлайн ден программа бар федеральный. Ол нөңгө берелер, оны почта России нөңгө документтарын дитектора. Онта булырыңга холотоқа быйыл эме химбир документ тутар бутин суроктарын уларынтар хүбестен аңгылыбыт. Онтон бәбит эме тутар экзамендер бепалар, били СПУны битер бит. Колледждары битер битер или булырын улна төр битер бит оголор колобур. Бәбит университет экзамен тутар болотына бу 15 күнүгөн тылы туттаралар. Онтон отын хүбет 9 күнүгөн тылы быйыл игене туттар бут оголор. Эте заявленияларын тутуп. Ол кенеттен эмес урокта бутын эме булырыңга холотака улар идилар. Бихи бу атыржагайын 2 күнүгөн дылы испехектен уроктак бут. Ол оңонан барамыт хим бир үрәхә килебин ден казбиде бетерен бәте заявление хурыякта. Ол заявление хурыданы бидде бихекинен бу үрәхә килер испехекке килләре бит. Он заявление атыржагайын 4 күнүгөн дылы тутабыт. Он атыржагайын 6 күнүгөр бола бастан хити экзамен туттар бакка биле стабальниктар олимпиада кыйлактара туспа мындай көрүләк биле туактар эти биле шираталар инде биле туак атын эме туспа конкурсына кирер экзамен туттар бакка кире биле олар ин ылыкпыт о кенеттен усы конкурсы бола булырынга холата булырын кулур онда бу нараттыр хылларга боланы 2 этап барады сүрүн конкурска булырын кулур басты кетабын туттаралар онда кибитактана биле канна кирер шанстак дем болду келет. Ол кайыскаларга документтер туттаран баранда кирет. Быйыл болганы абитуриентлерге туган техун барыбын, быйыл оннук кух, быйыл бир этап болду. Инде каналлар эддеттен токуй доктурунада ол бәлерин или баттахан заявленияларын бол буман бу кайыска ки техун барыбын ден атыржаган бир күнүгөн туттаралар. Онтан бу фильм бир кәсбет атыржаган мөхәттетер такка. Инде канан олох тон бәбит эме дебитуриенттер да болду, бихи даны ме болгулах кадара бу приемный компания бутун меме оңоромут күтен олар бит.
Вот эти холбра верхка эти документы туту дистанционно детигит, онна эти госуслуга нөңө абитуриентус кабинетин нөңө эти тугунан өсө көрөчүлөр битер эти кара. Тус кабинеты кайда карналлары абитуриенттер болсын системада кайдагы. Бихе касайптыр булан это личный кабинет абитуриента диен ба. Онны кирен булан та булырын холор барата ол нөңө оңдоп битти. Бөс тыгынча кутук заявление кирен туттарылы бута. Некада мы был дагана ол тох программа вот эмеку хаган хок түгелер. Ол оннан нөңө киреннер бәлерин ити тох бар заявленияларын биле игелерин результатын биле онда эби биле балалар биле портфолио ден аттах документларын медицинская справкалар булактарында онтуктарын эме холор беректерин. Оны булырынгыттан урутатыден быйыл боланы биле СНИЛС абитуриент СНИЛС документна кулан СНИЛСын берер. Ой така быйыл осы спехеге оңрып бутур. Тебиле тох оглар фамилиялары хокулар. Но Петров, Сидоров тем хокулар, хокулар. СНИЛС номеринен бәлерин хокулар кандай тураларын көрүктөрүн. Ол булан тами биле диннах агас мандык биле конкурска биле тохтаны биле мандык катайдагын ким кандай тураларын биле бунда айданы таквады тургар индебе курдук. Этинегилан улан этинеге оңрабыт. Это бу университет бәбит багабы булбатак. Это федеральный брикас такыбыта булырын атыдыга яр була. Вот такыбыта ол брикаһынын олоғоран бәбит бияга киде браваларга килдеремет этине буну оны беребит. Онтон СНИЛСы хок буланы бәбит буланы бу приемная компания идентификационный код бере. Ол кодунан кулы бәдә кандай турарын көрөн бар этсе. Очона төһө бюджет месте көрүлүнне деген болла, оны сыллатып сен төһө хаңырый. Отун би темир хин хамай тобы би эргөмөт хамылган университет булак битте. Быйыл бюджет месте осыналан көрдөккө 400 4 меселак битте. Олар очный ден кайсылар бардын көрдөккө. Онтон бу очный кирәһәнгә булгана үстүнчә 500 каратык кыйбат месте бар. Онтон тоққа заочныйга буланы 399 тукасту местелак бит. Онда заочныйга буланы ме 15 тукасту месте бар була. Ол кудук онтон бу головныйга аңгырдыкына үстүнчә 300 местени каратык кыйбат. Үстүнчә 215 тукасту месте бар. Инде гана тохин бюджет месте хин элбә кудук булырга кулата котугон 2-4 местеннен ари элбак булды. То хите кайсаларынан улан көддөккө бакалавриатка кыратык элбәте. Окунаман магистратура бутер болана кыратык агаян берде, инде гана математик типанда кыратык теңнәһән берде. Төшүрдән итетаханан ме бил комиссияларга гылая гете балтырат хинче көддөк үстене мекирачы. Топар кайска бутер бардыгын инде гана бу 5 саңат хинче көддөк студент бу хаңа бихи борок бутун атылды демете мемандык еще бады күйтен жүрөжилөр. Жаттан бу Елизавета Алексеевна документы туттарыга сүрүн ирдебиллер тугунан өстө төгөл санаты аңара. Кахан канна хайдак. Отабан Антон Николаевич пенен курду беге бесен хүддүкүнүттен лебитин хагалаты бут. Эти бу үс күнү гел беге 302 регистрация барды личный кабинет абитуриента ден сервиска. Онтон боллаганда онтон алтын түйдө пока хайблынетін бедді. То есть аттары болдағаны бағар результат еге кәтәһі жылдары болды, бағар бұйбаддығы жылдары болды, қандық направление, қандық программамен ераққа хайблынен берімінде. Онтон иннегінен бола бұл үскінеге бейақы 155 хайблыне кейді. Хамелбе хайблыне кейдбетеден медицинский институтка, математика, оны информатика институтугар, финансово-экономический институтка, оны ортанол верақтағымығар юр колледжка кейді, оны колледж инфраструктурных технологий ден. Подразделенияларга хайблыне кидде, онтон иддебиледен боллагана кас видео абитуриент, личный кабинет абитуриента, абитер боланте госуслуга порталынан туханан суперсервис поступления в ВУЗ онлайн дейнен туханан бәйтін документын сканер данытыр. Поступление в ВУЗ онлайн га кирер боллагана кене документ уже сканер дават, той тахана кене документтер уже барта госуслуга тугар бар булукта информацияда барта паспортында туга снился даганы аттестатында данные бартонда бар, одеген болланы кене хонды гиддеммет. Онтан личный кабинет абитуриента денге болланы. Хас видео абитуриент бәйден паспортын, бәйден аттестатын, бәйден тус сетихилерин тухунан документтары бартын бәйді сканердан. Ота сканер ден болланы дегенен
қас бидде кие смартфонға да карточкалан ытын сөп. Машина читаемый текст болуктах. То есть кие манны көрөн оларын идентификациялакта маннык номер этенне маннык сурулу биттен. Онук документларын карточкалан ытар, онна хайблыне туттара. Бу эпидем коддук де басты күнгө уже сүйстен сүйсүт бечки коддук регистрацияланып дете. Улата хин хата тактыра же. Антоне это хотя личный кабинет абитуриентка был абитуриента деньги, хас видео абитуриенте авторизация, это электронный адрес номер. То есть электронный адрес так был, он на пароль кадер, он пароль на халге кени уже туганан документарен бартны бар. Тот механа вот эти личный кабинет абитуриента механа вот все ордук, то это кабели порохтор булан эти электронный почта индинге он работа сканер дехтарын надо было. Он там был смартфон лан нахлор, телефон лан картка тюрет бере иттактарна оламе ол личный кабинет абитуриент уже баты кирана. Онда тургу хосте. Он эти холы бар экзаменерге медичный кабинет абитуриенты киренер ол жаккаунан киренер экзамен оларлар. То есть ол канера почтанан канера туганер тактарна мен тукалар хатаны хуга. Ол экзаменге да киреле холы бир экзамен бит мен бир дистанционный формате булуга. Ол аккаунтыгар бир арылына даганы экзаменин аяка хасыда 9 часка баалыста кирден. Таксар. Сөббияха көрөчү битерен келле детлер. Истебек. Алло, Саңарабында. Ага, сөп ыйтыгы түтө кехенен. Здравствуйте. Здравствуйте. Мен манныга итик тақпын. Ити портфолио тугунан эппиттереди. Оны кассыллагы портфолио кирери. Бал агыллары кассыллагы колобун сенин 16 сылла кадылы кыттыбыта. Ол грамматикалин пандемиянан ин онаманан тоқтан қалдық. Бұда чоғына ол портфолио бігені кирсібәт той демейді. Басты кәтеймейді. Қанды мероприятия күтті бұдай? Қанды тәрәхіңе күтті бұдай? Бюджетный местеляқтым магистратураға елеті мен бағат сиді өйдәбәтім болу, платный болу. Сөп. Утабанык эттәкка холур. Үсі етік тақпын. Платный кирер болаққа ол суматын этектарын сөпті. Қолы бір примерно тәхі болыр үй платный де. Коммерческое место. Коммерческое. Хөп, мақтал, аха. Итегемен эппеттем ете. Тоққа баларын ағар көрін болақына бұл олық олар иді. Олан көрдіқына бейеқа бұлырын қолыр іспейек біт портфолия керерге кең баға еді. Бәбіт әбейкелері іспейек бітерен барды. Бұл болана қолыр олимпиадниктер ден туғынан бар, спортивный достижениялар туғынан бар. Готовалар болақтында үз бағалай қолары бейбирақтың чемпион Европы, мира еңден оланы әлбақ бағалай берелер еңден. Оны волонтерствоға бей келерділер үз бағалай. Ине қанан біле қолыр, ол бұрут күтті мероприятията қолыр бұлырыңға бар бұлағаны бұйыл қолыр успехекке кейбетақ болуын емеге. Онтын бұл магистратура ден әме әлес істен астым, онда магистратура олан олата үдді көрігі бакалавриаты ең бітіріп болуын өп, өтіғана bu kendime beyabetimi puspa manlık egzamenlerinden tuttaran kiler. Kendi uşa ilgiye bulmadak kullar. Magistratura ilgiyenin ve kilbetler. Kendi beyabetiş bitiger bar, bir beyabetikler egzamenler bitten tuttaran kiler. Ondan ürektahen böyle hınatın ıytılar kemirki verenler bollağına, otahin arasta ulan kurdakka bihi hınatın ırktık kepsetten olur vat kullar. Jambarata ıdırık görekan hıdağı üretağat kendilerden bihini ete bihe kamiyet açılar. O konuda bu hamı çepçebete hüsül betten çe 200 köyün 200'ün takkadılı elbette bir cigine olan kodda bihe bu bravo bu hitan Allah'ına normatifler bu hitan Allah'ına bu federal ministeriyet tölür bütçetli mesleği gozdanyanın tölür hukumetten bihe karağı veritiye yokta. Onu onlara hamı karata 200 türden 200 bihe tınçın 400'ten takkatın çakadılı. Olata kas bir abituriyenin olur 200 bihe tölür onlular. Bihi bolana bu beyabet ispetiger bravoları olan hüsü batı hincen tülü kolu. Olata kas bidde sudenaya bihi kolor hüs türdü hüs bihonlu tınçanı bak patolata üniversitet beyte uyunlar bu human. Ne kadar kolor olan kodda kemirske studentler bu kas student kiren ettim. Tınçatan da kas student kiren. O kas tınçatan da kas student kolor bu human tugulan konu bu olata te human üniversitet bu üreğe kiriyakta oğullardan ılbak kolorun, onun sosyal fonksiyonu tolorolorun kolorun ediyor Kanada. Onu bilgin tabu tükendi tuhanan bilgin образовательный kreditten şöyle kengilikler kanan veriliyorlar. Bu federal minister betemi bahse keme etene hadduta federal bu kreditlerimi образовательный kreditini
туханан олар билген 2 бирһәң бар. Оны колор үйренер биреметигер бу бирһәнен бу колор бирәсәк дә куна оргон була федераль министрлыгы уйнар. Онтан үйрәгән битерән баран уже үләли хидән 15 ел тухары устата. Уже үләһәт булан баран ул кредитин төдүннәр. Мехна бар ите наһа бу үйрәгаларыгар специалист буларыгар өнөр күчәй условия дияка багарам бу потребительский буланы колор 14-15 хама китә вот это 10 бирһәнгәләр булактана бу 2 бирһәннәгә колор дөсө битәнә үйрәнем битерән баран 15 ел тухарысы төдүннәр дигән бу мехна бар наһа чугай. Аннук. Оттон опсанан бу былырын үераха килер орто бал төһөтей Елизавета Алексеевна. Былырын Котугулудинге федеральный университетка килбит абитуриенттер, бастыгы курс студенттары, олар балдар алтын кетхиле алтынага сот эте. Онта те быйылгыны кытартаңдан көддө онно былырын хамеддик баллагы 302 баллага та же 300тен таксан кала ден ыйдар болдакка 2 балла сүйсете. Оны плюс 5 баллов ден биле туссетигер. Ол hem болдан 297 балга 5 балла билден 302 балл болан институт зарубежной филологии регионоведения студент болан хыджар. Вот эти быйылгыны кытартаңдан көддө быйыл болдан те билген пока 11 предметтан 5 предмет билен тура результаттары. Билген практически математика билинне. Оны агында көддө истибетим именно 100 балла кого улбыттен. Эти былырын 100 баллага те математикага. Оны былырынгыны кытартаңдан көддө те литературага былырын 5 огол быппыгак. Быйыл 10 оголда 100 баллы ден отчет бар. Онтан болан учетылыгар былырын хүдбе 1 балл, хүдбе 1 огол бып боланы быйыл агысога. Бас 100 баллы оны химияга ме былырын 1 боланы быйыл 2. Эти бир выпускница тебе университет подхода федеральный университетская лицейная выпускница академия 100 баллов быта химияга. Онтан билген олжен теп тем кудык 5 предмет билибитинен билген айтаркык подфлох проходной балл, он средний балл кайда боларын. Онтан былырынгыны кытары таңнайда былырынгыны кытары таңнайда кыны учатылыгар участниктер элбактар. Почти мен кудык бына 600 мен кудык кенен элбак быгылак. Онтан олжен билеби бар бит элбак боларын, оны абитуриент элбак боллагана университетке чугай. Кимия кантанталарга неме шуй болдаган. Элбак ого шуй балл гөрер. Вот эби эттака холор кайын хаттан эме тулукта. Алексеевна этте бу холор институт зарубежной филологии регионоведения улок ынырык конкурста булачы. Онтан бу медицинское направление лабытыр булана холор былырын лечебныйга 200 бел юкасту эте. Холор 210-215 баллактар тан килбекке бюджетке килбекке калып булалар. Он то хорок направление лабытыр бу холор 100 тонна ахтарын киректерен эме. Окнама гылай раз болар. Оны биле конкурсы былырын маннык улахан конкурстага та быйыл маннык кен киһәппәт быйыл холор проходной бала бачча болу ден быйыл онның бала болакына киягам ден эме киһәтерке хокта. Иге балаттан бихет та. Онны кабылай. Ото чоны канныкка ордук конкурстагы холор эте медицина, IT ingen кайыскаларга болу да билген. Медицинага бар, IT кайыска бар булачы, эти ФИИга финансово-экономический институтка тоба кайыскаларга баратыгар. Эме юридический факультетка булганда эме ыныры булахан конкурста булачы, тода биле бюджет меселәре билген 16 меселәре, олихим ола биле конкурстара бакыны орта балалар өчен хорогорт тугонтан диген таккачы орта бала. Инне канамыт олок проходной бала холор 200 тонн болар булады. 200 тоннтан такка булар. Инне канамыт табу эме үддүк балактар. Оны хорогорт була хати 5 направленияларга ме кытта холор үддүк балак болот. Начальное образование, дошкольное образование деген. Олок өнөрүк бәлерин олок холор воспитатель деген начальная школа учителя болу менен олок эти улахан багалак олар келен киреллер янтан хабирер. Бу WhatsApp-тыгыр ити кирбит информатикага келем экзаменин туттаралык болганы документун берен сөптү ди эрдеттен. Ото бир келем экзамен информатикага фидбет чыгылага болар. Оны билген кине аттестаттак да аттестат. Учетун туттар булакта аттестат жылыктарын хептен олген болганы кине билген документынан туханан уже хайблыны берен хеп онтан болганы результаты келдигане ол результатын уже кеннеке федеральная информационная систематан бәйбит талабыт, эбетер абитуриент бәйте дебен бирер. Туттаран хеп билген документ. Сөп характеристиканы урку курдук суруйттарабыт тоде. Сух характеристика надо того, эти
Ол onun тугар ите тус абитуриент тус сетихитин туһунан документ бар булун сөп ите портфолио гендилер да. ите волонтерска хамсааңа кыттаачылар. Отто бу же документ туттарарга тугум носуктагай. Холбра эби баалы берер бери туһунан өссөтөгүл санадыгың эре. Абитуриентге эби баалар. Бу холбра же олимпиадага кытты болду, не түгүрәттәһиләр ити туһунан. Ол документтарын ада эбибал тус сетихитин туһунан бигергетер документтарын адылар, онтукатын кенеме бәди сканердан ытар. Онтон целевойнан кирер боллагана бәһәт договорын ада. Ол договор о целевом обучении ден ирдебилдерге хепти бехтах, онтон колобор особый правалага деп кодексераталар, инвалид, абитуриенттер, участники боевых действий, олар болдан мебелерин документларын битегер дире хорохчонор бу колобор бесин хүбетигер хагалылар, агалан. Онтон боллагана отойын ортотугар, отойын битегер дире онтукалан соһы жаллар. Оны боллагана колобор бихека эти экспертизатын, правовой экспертизатын бартын юристың орар. Ол кине хурия нихер, эбетер эте нихер. Бу документын кийбет, эти документын кийбет, мантыкаган манна бен берден. Оны бартын истен времетиге толорын истаганы колобур уже ол категория кирсер абитуриент болар. Onu ösebiri etine tehmaram orunda bir hatta bir ülkelere tırtan inkeler oğullar bolladı o da bir haka orunda o gün sağladı o da bir haka küçüğay ve benler imar bolaşlar bir olur bile kontaktan inkalar bola telefon onu bir bolla bu orunda bir medikal bitiyer ediye hati bir kaybet telefonu ulbat jot türü bitirer telefonu kala bitiremel battar ondan bu huruga bitabatın kette bir de kalenler kiriyakta o hatan ki baka kalalarını kanlara bile telefon kapasiteler Otkaya hegen bara bu polar yedi. Indi kadar onduk kastağda bu Kollarını gece onduk barıdı. Da öyle hem bolan olak bir kontaktların onu ol kontaklara bile kanlara kolor bir kontak var bolanı bu küçük dinakti bu korak kadu ile olak kuru bu telefon tiye hediger olur uru no çok canı garin kalı telefonların bir ekranı nada. Tabii bir onu eriyen kolor takar bolak veriyor mu kampanya. Seb Karaç'tan iti kirde istebit. Ötü kehenen. Aha, ötü kehenen. Min tohsun idaragımız. Miti malı sistemden narodnoslarga toğara lgota gen bardo. Seb. Aha. Çok. Ağayak sannak narodlarga çepçeti den bardo dir. Mını itibit naha kıratı Oto urut öte Коренные монетийские народы севера ден урут чепсизилер баллар это би маннык böyle көмөгүн ден кудук бар это билген окентен буланы бу касыра хыллагы темин олох хылын этер этпеппен оканама бул федеральный уровеньге ол маннык би көмөгүн бар токтодан кетиптер. О буланы би университет ихинен болбуда хати федеральный хукумга билген эме бу илтименнер ин onu bile öte artık komitelerin turorsanlar ite bir kemenin killeri hattı hicallar. O da bir hem onu ödübüt. O kadar bu mana kolor bu kara narot onunla bu ol işbi ol narot aksanlar ki bet atında bizlerin bulağına kolor bir kanca takınan ite ballarını neler görebilir. Bilgen onu tondol hakon ki dana tom him bir çok bir kemeli yok kollar. Söbce, to üniversitet kıtıgar eder uçuanaylar bağların bile bit. Dağtalanna oğlar bağlar. Yani Nel Vasilyevna itiga atona itinen elbağı eterin bolu. Opsanan kelingi sıllarga eder uçuanaylar aksanlara tühe bilinne. Söp maqtal. Oton opsanan bu kelingi sıllarga eder içatı naukağa köğüləhin onatton naukağa bar içatı salgı sayınlarıga Tuhulanar söptağ условияны тәрии биһиги дойдубут бу наукай гетигер бигтар бир сүрүн политикада болар. Ол курду 2-нче онага сылтан биһиги дойду түрдүнен бара билер бир курдук наука национальный проект үлелир. Бу наука национальный проектын бир сүрүн сыла саруга ден эдер чинчайчылар санарын элбетинериге тухуланар. Ол курдук чөпчүлан этер боллакка бу 2-нче хүтбөт өт сылга дери ученый опсайх санаттан Бихан бырғыннара 39 састырғар дері әдір чинчайчылар болықтақтар ден. Сөп олихин бұл бұйылғы өрек жылығар бейгі университет бұдығар веб-сайт өсіз бүйін әтті әдір ученый үлелер. Білен тұран бұл саңа тәрілер научный лабораторияларға,
университет бәйтін қарчытынан үбілер научный проекттарыгар бейге қаяндағаны бұл әдер чонай үтчат кеге бұл проекттарға бар болықтағын ердейбіт. Оны тағынан ұттын опсайнан бұл әдер чонайдар тұстарынан әдерәбіт болаққа білен тұра кенілер бұл арас тағымнақ научный проекттарға күтталар күннәғі кеге олығын жағын ұстықтарығар сөптебәхінерер проекттары оңыралылар. Ол білен тұран бейеқа қолы бұр бейонтон өрәбіт. Себұнаттан бұл бұйылғы өрәқ жылығар бейгі университет бұд отутча әдер ученая интерегнай проекттарын ең бұл арас тағымнақ конкурстары көйбіттара. Ол әбетер Россиятағы научный фонда, Россиятағы фундаментальный научный фонда. Онытын дойды бұд бірісі жиенін стипендияларын, гранарын ұлбыттара. Бұл білен тұран ұттан әлбәқ сыллақ, сырылақ үлі үтетемеге болар ден бәлетек қанада. Бейоттан білен тұран бұл университет салытатын өттіттен, бейгі ректор бұд Анатолий Николаевич дойдыр дүнен ұтылар сөптәқ политиканы өйен. Бейілгі сыл бейгі университет бұдығар әдір чеңчі айти сылынан білдерілі біті. Ол еген бұтын ұтчаққа ұғытар үләбіт бұл қайысқата өсі күйді ден бәлетек қасынады. Себұнаттан білеген бейгі бұл әдір чеңчі айти сыла білдерілі бітен Себастьянмет университет бұдығар студенттары, оннаттан аспиранлары, әдір чонайдары салғы өйір кенер наукаларын сайынларар сылтан сұрықтан университет егер программалынар жабыт. Бұл программа бұтыметтен хүбет сылға дері болықта. Ола бітер бұл ана менен қолы бұр студент университетка тұттарсан керерігер бәйті интерегінен көрін сөптәқ қайысқатын, сөптәқ біремеға таларығар, бұларығар, хөптәқ алай айтчыны бұларан берерге ананан оны тағанан қолы бұр студентны ғыджан бұл студент кемегер сетиләқтік қолы бұр науканан жарықтан мұты студент салғы наукатын сайынларан аспирантураға кирен бағарар боллағына, ол аспирантуратынгар кирергер еметтон бұланнан, торумнан бұл программа егер қасыта қолыр қайысқаннан арас тәрәхінер бар болықтақтар. Мөпсен түйі болалар. Сөпже... Әбек бұн хөп, бұл тоқа әдірчінші ғыладен әтті, оны болағаны мен олауыр. Ел әтеден ады бұлі тоқ, еще ба девиз тұқыда билеққа, оны хайдаққа да. Познавать и развивать. Мен бұл ынырық дерің тоқтақ өйдөбілләқ исқоғаннақ бұмының девизінен білейі жауыд. Оны бұл қолауыр бейі бұл мұсықтарға ұлақан форумы бұпыт, оны Российская академия наук президента Сергеев кәләді бұта. Оланы қолауыр бұл бәуіт бұл нел серуені кітті тоқ бәуіт тоқтар бұтын лабораториялар бұны көдіріп бүт. Ол көдіріп бүтер болған бұл ұлақан Российская академия президента әдір барата лаборатория бұт айы әдір баға чечиячылар олар кәпшейлер, қайылар, тәңге кәсветелер. Олар хотыр-хотыр это мировой уровень, да это мировой уровень дейді. Біз оды естестебін daha астында бұтым, daha бір бүтім. Онтан білген дағаны қылыр. Тадын форумдар көрістек бұнда Сергей бұры көстен кәпсетер білер. Онда бұл тоқытын бұл хотыр-тағата медицинская қайысқа бұтер бұл генетик олар бұт коллективі боланы ұлақан әме бейіре біле. Олар білеймін бұл атып бұл делі ағымында оны бары көбіп бүт, естейіп бүт. Сөп саңа бері жылығар Сарғыланы Иосифовна әгейже үлағат бұланы қайдағай. Бұл үйерақ сылын бейі әрдесі бір оғылар бұтын күтті өлелі әбіт. Атыржақ ұялар уже строй отрядтары күтті, волонтердар бұтын күтті, уже оны активист оғылар бұтын мұнямыд, адаптационный үлі оғада бастығы курс абитуриенттер бұтын күтті, уже көрсізуге білімнен өт, оны общежитияға келдерерге әме документ қомыяғына, онтан ол комиссиялар болалар, общежитияға келдерер олейін. Үләбет ақтыржақ айттан уже ғаладар, оны түйісті ақтық. Бұл эпидемиологическая ситуацияның связьтан тұнылған тәрәхін болбата бұлы. Хем бір зуымына деген хем бір үтіқ бұд. Ол ғынан баран ұлыған площадкалар қоң бақпыт хатан. Атын үшей бұлар әне ситуация бұд. Онда әрінәбет, санарғы бұд, оғылар бұтын көрбәп бүтіттен. Аңарда зуымынан дистанционна көрсен, білсен, кәпсетен хыджар бұд қадара ограничение бар біле сен бір тұқтылырей.
бейлер станархылдар оны кахан көрсөбүтү, кахан келебити ден ыйталлар, биселдер курдун. Бихитерахендер битин бартын дыктын мен аха багарабыт. А так дистанционно ыта хачабыт. Олен син бир барда оны темпадан баран ихияга. Отонча бүгүнгү өтчат ордук канны кайыскага көктөгөй. Атам билинге кемге билергиз көрдүк волонтерской үле улахан түстәх бара турар. Она проектная деятельность, олимпиадная деятельность, дохтылары ханна биле вживую бу бакара мынык тох сабылдан турар була ди күрдүк. Аны килер син бир заочно кытталлар. Аны манна келихтерин барыхтырын ха багаралар. Син бир көрөктөгилерге нытабыт. Кимеда Аллах хохтен баранлар бапыт. Дохтылары анализтерин ен туттараннар, эвитер вакциналах ен болуптар несин. Бардын эрдебили, бардын тутухан турамыт, син бир ытабыт оголор бутын. Көрөктөгилерге бардыр жахатылар. Атын хорохтар, хайылар, ырыхаталдар, быхылах кынан баран олары кыттамы өлілі Ол сен качактаһын эти бары мерелерин тутухан тураңга тен бир үле салганар болмак. Сөбжөттөн бу университет енен саңа бөрөк кайыскаларын туһунан Алексей Иннокентьевич кексәре. Келер бөрөк сылыгар беге 512 программа студенттер өренектире. Онтон 36 программата саңа программа. Ырытан көрдөк 16 программа это бакалавриат кене. 2 специалитет, 14 магистратура, 14 специальность ординатура ген. Оны бир орто өрөк программата. Ите саңа 36 программа. Эби аллар. Тугунан кайыскатынан Аллахка инженерно-технической кайыска хами элбах, где-то сүтбалта бирген бияка программаны булар. Онтон педагогической келер, медицинской, онна гуманитарный. Төт улахан бөлөк. Ото сен бөрөк чагыгар булан толутун Алексей Иннокентьевич кылгастык биргенлер эреге. Быйыл бу сылга САС беге государственная аккредитация бардыбыт. Тоқпа программалар бит 610 программа барды. Негдамат бевит юресил жабыт. Икетенче сүрбе хеттелга дерен тойбут Берлинде. Буланы такка беге бу келер өрөк сылыгар сүрбе программа бит саңа государственный стандарттарга кирилер. ФУГОС 3++ теңге. Көйөк тактар. Onu tahana беге бебит университетинен билетох индивидуальная образовательная траектория ден саңа сүрән кирер. Олонда беге студенттар бутын көйөк тактар. Олата элбах дисциплина по выбору бар булуктах, таланылы дисциплина это ого бетин индивидуальная траектория тынылыктах. Кырытык кебемете, то это бу индивидуальная траектория ден тон бу дадует президенты эпите казбидде огону индивидуализация образования ден олата казбидде огону кене кайыскатынан кене багарар кайыскатынан биле үйретен үчүгөй үлехет оңуруктак биттен колор кенеттагади билем була бии бу индивидуальный траекториялар ден олан көрдөкүнө бии үйрөктө хэммит биле уруку кудук биле расписание биле надалах надо то биле ткани надо то билбесет да бу директор этелиттен хадара наха жикти эти болу бихе болу бу предприятие холор каз бидди предприятие бята туспамандык үзүмүн калак болор булады. Ол предприятие анан бихе холор кини каддак кайыскалан каддак үйрөгөн каддак траекториядан бир кийинки кудук үйрөтүн таарабытын өссө бу үйрөтөр битер боло бу предприятиялар бихиник тетенге образовательный программалар бутун оңуруктактар. Онда бу бастыгы курстан, икис курстан холор кинилери ылан бээлерин истерегер үшөйдік алтыған қолорки бәлерегер бу федеральна каччынан дей құқылдық біле пачесеви құлдықту, практика құлдықту беретін бәлерегер үләет үйтен тахарықтақтыр. Ол қадjara атын, олық атын қайысқа механа бар. Оны бұл үйректі әмтер боланы практиканы тиреваннай ден оңырары кіна бұд, әлбәқ практическі нәтижелерін бұтын әлбетінлері кіна бұд. Оны боланы біле туақ выпускной публикациямыз, біле жон билерне дипломный үлелерин болана бу туспа проект кудук үлелетен тахарар экен. Ол кудук эме кайсыбаны үлебаны ыйтах дебут. Теми ханавар табу коллектив белем. Табу эме эти өттү бүтөр мандык модуль кудук то оңрамот колор кайсты бутун
тупсарыхта. Сөптөтөн кыджык этергедли эргитчи кыах бериллере битти. Ол бөраган табаталарыгар да болдун, оннотон бу сөптөк эдетин таларыгар, бөрага таханан сайдарыгар даганы. Билигин күндү көрөчүлөр бу Хотугулулиңне федеральный университет сайтыгар абитуриент тус кабинет арынан документтарын кайдак туттарарга инструкцияны болгон көрүyor. Добрый день, дорогие абитуриенты! Сейчас мы расскажем, как зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента Северо-Восточного федерального университета. Для этого найдите в поисковике сайт поступи.svfu.ru. Зайдите на сайт, в правом верхнем углу найдите личный кабинет абитуриента. У вас должна открыться страница с регистрацией «Личный кабинет абитуриента СВФУ 2021». Далее нажмите на синюю кнопку «Регистрация», затем вводите свои личные данные. На видео мы показываем лишь образец данных, вы вводите свои реальные данные. Вводите фамилию, имя, отчество, дату рождения, выбирайте ваш документ, удостоверяющий личность. У кого-то это паспорт гражданина России, у кого-то другой документ. Вводите серию и номер документа. Далее пишите свой номер телефона, вводите электронную почту. Если у вас нет электронной почты, необходимо создать ее. Затем придумываете пароль, вводите пароль повторно. И в конце, прежде чем нажать на кнопку «Согласен с политикой обработки персональных данных», нажмите на синюю ссылку «Политика в отношении обработки персональных данных». Внимательно читайте документ и даете свое согласие на обработку персональных данных. Вы должны обязательно прочитать то, с чем вы соглашаетесь. Потом нажимаете на синюю кнопку «Зарегистрироваться». После того, как вы нажали на эту кнопку, должно открыться такое окно. Проверьте свой email. Вам выслано сообщение для подтверждения адреса электронной почты. Теперь вы должны войти на свою электронную почту, которую вы указали при регистрации, и проверить папку «Входящие». Там должна прийти ссылка для активации. Иногда письмо может попасть в папку «Спам». Далее вы должны пройти по отправленной ссылке в письме, и только после этого вы сможете войти в свой личный кабинет. После того, как вы успешно прошли по ссылке, нажимайте на правом верхнем углу на синюю кнопку «Войти». Открывается авторизация, вводите электронную почту, по которой регистрировались, и пишите пароль. Далее у вас открывается окно с 5 шагами. Шаг 1. Это общие сведения. Заполняйте все пункты. Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, как указано в паспорте. Выбирайте свою национальность в графе «Этногруппа». Далее идет гражданство, тип документа, дата выдачи. В пункте «Выдан» указывайте подразделение, которое выдавало документ. Затем идет код подразделения, серия, номер документа, ИНН, СНИЛС, номер телефона. Вы также можете добавить дополнительные контактные номера родителей или родственников, чтобы можно было связаться с ними, если основной номер будет недоступен. Затем идет электронная почта. В пункте «Требуется общежитие» выбирайте один из ответов «Да» или «Нет». Далее внизу загружаете документ, удостоверяющий личность. Внимание! Вам следует загрузить сканированные копии паспорта, лицевую сторону и страницу с пропиской в одном PDF-файле. Далее возвращайтесь вверх страницы и загружайте фотографию. Фотография не должна превышать 2 мегабайта и должна иметь светлый однотонный фон. Затем, после того, как загрузилась фотография, в правом верхнем углу нажимайте на синюю кнопку «Следующий шаг». Шаг 2. Загрузите документы об образовании. Посмотрите внимательно. Если вы не загрузите свои документы об образовании, переход на следующий 3 шаг будет невозможен. Поэтому вам обязательно надо загрузить свои документы. На этом этапе вам нужно выбрать тип документа об образовании. После того, как вы выбрали тип документа, вам необходимо загрузить скан этого документа. Файл не должен превышать более 5 мегабайт. Далее, внизу идет пункт «Добавьте результаты единого государственного экзамена». Для этого нажмите на синюю кнопку «Добавить баллы ЕГЭ». Пишите предмет ЕГЭ, год сдачи ЕГЭ и балл. Если итоги баллов еще неизвестны, пропускайте этот пункт. Вы можете потом вернуться и добавить его. Шаг 3 – это льготы. Этот этап заполняют только те абитуриенты, которые относятся к льготной категории населения. Выбирайте, к какой льготной категории вы относитесь. Перечень необходимых документов, подтверждающих льготу, можно посмотреть при введении курсором на синий знак I. Далее
Шаг 4. Загрузка дополнительных документов. Выбираете из списка тип документа и загружаете ее. Вы также можете ознакомиться с краткой информацией каждого документа, поместив курсор на синий знак I. Шаг 5. Выбор образовательных программ. Здесь вы выбираете образовательную программу, на которую хотите подать документы. Сначала выбираете уровень образовательной программы, форму обучения и потом факультет или институт. Когда вы заполнили все 3 пункта, выходит список подходящих образовательных программ. Далее выбираете план приема. Это бюджет, договор, то есть коммерческие места, целевая квота, особая квота. И нажимаете на нужную образовательную программу. Кроме того, внизу появится перечень индивидуальных достижений. Вы можете курсором навести на знак I и посмотреть, сколько баллов вам начислят за индивидуальные достижения. После того, как вы определились с выбором образовательных программ, появится предупреждающее окно, действительно ли вы хотите отправить заявление. Внимательно прочитайте все, что написано, и нажмите на ОК. Вы успешно отправили свое заявление на поступление в СВФУ. Далее у вас появится зеленая надпись, что заявление отправлено. При необходимости вы можете отказаться от отправленной вами заявки. Для примера мы показали только одну образовательную программу. Вы также аналогично можете подать на несколько образовательных программ. После отправки заявления сотрудники приемной комиссии рассмотрят ваше заявление и свяжутся с вами в ближайшее время. Если вам не написали, вы можете сами написать им на электронную почту. Контакты указаны внизу справа. На этом все. Всем спасибо за внимание и успешного поступления в Северо-Восточный федеральный университет. Сөп же билеген күндік өрөтчілер бирдилен институттар салаячыларын кітті скайп нөңі тақсық бұд. Билеген бейіні кітті инженерный технический институт директоры Терентий Афанасьевич Корнилов. Брастыгының Николай Михайлович Гоголев, медицина институтын директоры Қолбағыр. Николай Михайлович үтөкехенен Жаттон медицина гетигер иденилен бағара атчақсаны тон уруккаттан дағаны әлбәқ болатшы де, бұйылғы көрдірігіт қайдақ болу құрдығый. Отон бейі ғанавытынан болдағына бұйыл бюджетный местевит үрдәті, оқынан баран сылайы конкурс улахан. Особенно это лечебное дело, стоматология гетнен, әлбәқ кириан бары. Оқынан баран педиатрия, фармация, өттінен сестринское дело, не конкурс сылайы үрдік. Оно бей проходной бал бұд, оны көддірер. Отын жа сүрін олар елар күтін сырда тәрі бағалысты? Отын улар елдар бұлырыңы ғылтан үзе кәлбеттері бейақа болдағына, медицина кетінен болдағына целевой место вид билген Министерство науки и высшего образования, Министерство здравоохранения, кеннер жалтатынан целевой место вид сеттон без программ, олада был 206 местен берер болдақтарына сеттон программа практически барты целевой доверен. Николай Михайлович, оттон же қайдақ абитуриянлары тәргерлі сарсыңы медицина үләхеттерін бәғат институт күтөр күйтағады. Директор кеге бұғытынан енне бағалыстағанағын әдірі. Оттон бей санғы бұтынан медицинская атындағына барар олар кеннер болдағына бәлерін қайысқатынан ұян барар болдақтырады. Олата именно медицина аду или педагогика аду инженернерге керер олар бағарар болдақтарына бияға керелдер. Оттон ордук қаннық қайысқаға специальностьқа деққа конкурстақ болатшыны? Оттон конкурста бітім көддік лечебное дело на стоматология конкурс болар. Опсан сылын ақсын етеннек көрдірі болатшы де?
Ага. Сөп Николай Михайлович. Ага. Онна тон сүбе курдук этергит боло десен бир. Абитуриеннар гытыгар. Это медицина кирер оголору болланы сразу тавит. Именно медицина беренелях боллакытна медицинский институту Северо-Восточный федеральный университеты талант бияка кирин. Был болланы iki сылга университет медицинское направление андайду тамагар 319 местен албыта, тан Россия үддетнен болла 3 мест албыта. Сөпте Николай Михайловичка мақтанабыт. Онна жа күнді көрәтшілер аны бейіні күтті Сибайскі инженерный технический институт директоры тақсыр Терентий Афанасьевич Корнилов. Өтіе кехенен Терентий Афанасьевич. Жа оттон әхеге институт күтігар күн бүгін қаннық салаларға институт қаннық салаларға тұттарсачылары күйтәрі, оннықтон сүрін олар еллар тұғынан әмей кәпсәрі. Бі бұйыл болғаны пет саланын лабыт. Бастығы салаға болғаны архитектура кен, оның архитектура оңағыз бюджетный местелі ақпет. Онтон екі сұлхан халабы болғаны строительство дем бар. Ол егер болғаны пет направлениялар, егер профильден атырар. Онны болғаны промышленное гражданское строительство, производство строительных материалов, организация инвестиционно-строительной деятельности, технология теплогазоснабжения и вентиляции. Түйет профильді лабыт тұс-тұс по экзамен тұттыралды. Онтон үз направление по землеустройству и кадастру ген, он объяснение направление по технологии деревообработки. Если говорим, что это не кодах, бою было карту, уларты кирен тура, говорим было на холорбиге было на эгега было на үсигене математика, физика, он на русский язык, бою было на физика, не эветер информатика на лаву. То есть любое объективное положение физика на туттар или информатика не. Вот архитектура была на батон архитектура беремне хатер олар эдетте беремнелер. Буквально олар на чахсыз класстан, хеттис класстан хагаланнар художественный школаларга онна биехамалы архитектурный академияден бар, онна хатерлар. Олар боллагана творческий экзаменден туттаралар. Келендер маннар ухидуллар, эветер боллагана онлайн. Быйыл боллагана те бака бахарылар деп, ол рисунок тендер хаддагыдар бака бу күндерге бахарыктаптыр. Оты Терентий Афанасьевич, бұл технический қайысқаға тұттарсын бағала қоғыттон туаққордық болғымты ұруқтағай. Этинне кылгастык санаға нәтсі бағалысты? Механа бар болғаны, конечно, в первую очередь болғаны математикаға үшей болықтақ. Математика, физика. Бейеқа болғаны үйрәқті үксін бола біле точно дисциплиналарғытта вәсті. Бастығы курска болғаны құлыра біле сопротивление материалов тем бар, теоретическая механика, техническая механика тем бар. Ол онно олар хүлдәне рызгаталар. Ол ихин була математикага үшөй биремдә олар спокойно верелер. Сөп Терентий Афанасьевич да мақтанабыт, бүгүнгү беребитигер, кыттыбык-кытыгар. Сөп Гаврил Григорьевич Торотоев холбонор, университет Хотугулу ленген народтар тылларын, онно культураларын институтун директоры. Гаврил Григорьевич үтө кехенен. Жа институт кутугар туттарсы компанията қайдақ сағаланан әрер, оннотон әмие сүрін ұратығыт тұғынан. Бихи үйрәқпікката андойдуға соз соғытақ дейбіт, онан ұратыта дәрбәқ, ол бұл үйрәққа керегеме көстір. Ол күрдік бихиға тыл үйрәға, олабетер филология, оны педагогический үйрәқті әнден қайысқаларға түрі өбіт тыл әксәйін. Қолы бұр, бұйыл сақатылығар республикатаға бір кәлім әксәймәне отып үйрәне әтші тұттарды. Ким туттар бака халбыт манны бияқа бәйвете кәлен туттарар кықтақ. Onun koytağı kütten homoyuman. İte bir kelmek sevmeni tuttar butta olar hos kolondan körüyöktörün söp. İnanın bağların ime tüksürüktörün. Gavril Grigorьевич, ötün bu kanlık egzamenleri hege bağat üveri hakkı hata tutarı? Etin harbiden kurduk türü övüt tıl egzamenin bihi bəyvit tuttavıt. Hakatılın ayak sanna muhtar tılların baratın manlı bəyvitiyet tuttavıt.
Onu tağından bolağına biheqa iki kayısqa var. Literatüre ayar ületeden, onunla bolağına ikis idevit norotu suran kultura teden, itikki daga bihege ayar turgutuğunu beyvit yerime tutavut. Olata oğulları sireyik kössün, bıyıl raha ol hatamata bolu. Zoom nünge kören olaramut, buğu töhö joğur dağı, hatta bollağı, talannağı den onu körevit, onu hınalıvit. İti kudduk, bihi hürün uratılar bit, bu egzameni tutuğa. O sene yeter bollakka 9 kayıs kalakpıt. Ulukan böden kayıs kalakpıt. Onu bu yıl 319 büdjet mestelakpıt. Onun bihigi ünüstüyüppüt hılttan hılt kengen ulatan yer. Bu yıl iti anaddas büdjet mesetinden olan kördükka süs ağın çekerine oğunlu nebiller olur. Также кэлбэх абит. Ото Гаврил Григорьевич же институт кутугар туттарсаатчы абитуриеннарга тугу сүбелети гитей. Biheqa ana minen keler oğulur üges kurduk türevit tılların, onu türüt kulturaların örü tutar oğulur kelirler. Min kinlerge tuhayn etiyemete hegi itinlik körüyle hulata Понор Вячеслав Валентинович Попов. Вячеслав Валентинович Дорого. Эги салағатынан туттарсы компаниятын туһунан кепсәре. Телевизион курдук бу бесейен хүбе күнүттен туттарсы компания тахагаланна. Бияка быйыл төт улахан кайыстанан бакалаврга төт улавиракка Виракалавыт, он ол егер хәтта профиль бар. Он 5 магистратура кайыстата, он тагынан аспирантура алавыт. Онда быйыл бир хүддах үрүләх сыныннакпыт. Бу какка кандиге жылларга бир университет быт, онна Москвадагы высшая школа экономики биде лабиттер тимүгөр. Быйыл гаптан, быйыл гүйрәҗылыгар экономика онна и анализ данных кен кайыстага үрәккалар олорабыт. Бутун документ тута хагаламыта. Нал бүгүнкү күн көдөрүнөн бир огозо берен турар. Ол кайыстага. Вот. Онун ити кайыстага дәрелләхбет. Ити даханан бихе билден туран рукко кайысталабыт дине алла. Ол хигер бода техим барабын ити билген глобализация Трикабларына жахай ситинне өлелі баралар. Ол күрдік бихе французскай отделение лақпыт. Уже кәккәл онны үйрәк қалабыт. Дәқ конкурстақ болар. Иді қайыстауыт. Онны те классическай экономическай қайысталабыт бағылар. Онны тұхыллата конкурсты теме олақан. Ити бүнінәңе программа кәттілақтыра әпіттерін күрдік. Құлақтың Olur 200'ten takka bağlaq olurlar bir rakka. Bunun bütçenin demesi var ona bir rakka mı varlar göre. Konton bir ekonomika institutura girer olurga tutuluşu teknoloji bollakta bilden turan bu hıvılatlar onlar bu ekonomist kayıtlar verenekten bağırın diyen Allah rüpta giren vereneklerin nada bilden turan bu iterpidin kurduk noktalar kalan sistemler kürekenler onlar ki mevroy vızaftar cemalar diye. Onlar tekirgina Rusya bihe olay bihe bu region bu region Yakın yıllıkta programlar bağlar, onda bir üniversite hinen ise ekonomika olur. Irak'a olan elemden onda bir kıtlık taktı.
Вот. Он быйылгыша оқы үйрәк йылыгар бир ме саңа келлери естен саңа информационный системалары системалары туханан ме то саңа келлериләфет Хотору бияка Инстаграм ити финансы экономический институт Инстаграмыгар эби мандык ссылка курдук өтөттөрү петтир хирәстәһәр кам барар биле активно билер эмес алахта Инстаграм. Тону билдерәпет Инстаграмы гидәка оннан университет сайтыгар инде бар булды. Сөп Вячеслав Валентинович же наха шөйдік әппеттәтің мақтал бүйіңе беребетер күтті бұққар. Білеген болағына Татьяна Васильевна Третьякова Холбонор педагогический институт директоры. Татьяна Васильевна өте кехәнен же институт күтігар тұттарсы компаниятығар тоқ оларыйы бары оннаттон абитуриенларға сөбәға тамағат. Всем спасибо. Всем здравствуйте. В педагогическом институте в этом году будет прием на бакалавриат. Почти 300 мест у нас на бакалавриат. Так. Кроме того, мы реализуем магистратуру программы и реализуем программу аспирантуры. То есть все уровни высшего образования у нас реализуются. Я сейчас представляю здесь вообще педагогическое образование университета. Программы ведутся на 12 учебных подразделениях, но говорить хочу именно о педагогическом институте, поскольку он является главным в педагогическом образовании университета. Хотела бы пригласить к нам учиться. У нас очень хорошее, сильное образование с большим интересным конкурсом. Это начальное образование, дошкольное образование, которое всегда пользуется большим спросом. Это логопедия, куда идут всегда с очень хорошими высокими баллами. Мы хотим сказать, что к нам должны прийти те, которые ориентированы на педагогическое образование, на то, чтобы в будущем стать учителями, настоящими учителями. Мы провели очень большую работу в течение зимнего периода, и мы очень рассчитываем на то, что к нам придут именно те, которые ориентированы именно вот на такую работу. Сөп Татьяна Васильевна мақтанабыт әппетің ехін. Пейха көрәтшіттен ұйты келді детлер істебет? Алло, дорабылырын. Дораба, ұйты күт? Мен мәмік жаны тарғын алдын. Оғын физкультурный институтқа керер болағана биологиятын, русскайын тұттаран баран документларын онлайн үтірді. Онтон спец по виду спорта очно тиен тұттарын нады да? Итинне боллагана кас бидия битиренте питен кодда биология учетун туттарда, онтон физика кирер го, онтон боллагана кендер экзамендерин профиспытанияны, онтон калдара хүрүү, эбетер ыстаңа болон хеп, эбетер бассейнга карбахан, ону билеген бу токуйду хыжабыт, баарын хыжабыт, бу көндерге отыйын 16-тан, отыйын хүлбет 9 күнүгө дер экзамен болуга, онтон кабытын былдырын дистанционный, ону лата кас бидия битирен картскалан, эбетер биле видеосъемка үтерете. Мандык оту төгүн дага токтолох пресетайдата хүддэ ден барта токтолох болупта. Бин биетем те боланы барата бу пандемия бите бу коронавирус бут ситуациятан бартын көрөп бут. Ол барата этеңге боланы кулур бәдер мандыгы бут керек көстөн эти бартын оны бу физкультура бул батак ифкискер бул батак творческий экзаменнер битне мен багар итек бут граммыт. Онтан бу ситуация өз билинге кудук боллаганы кулур бе бастан басын дуран оглар дуру белерен киндер төрөпүттерин жондорун дуру белен төгөрми оны бартын үйдөртө котулен боланы дистанционно. Ата булырын барата дистанционно бар бута. Барата теңге ас бута инегенен химбит токтаны ого эмбага хөтөрө ого. Онтан химбит бар мандакалелерин мүмкүнчүлөр болду. Жаттан бу эпид балагыняна тари бутча. Абитуриенттер вакциналамы полуктактарда. Хук улан кордокона билгенте үгүс абитуриенттер бу осколны битирәчләр бу хәттәген хаста булыктыр ди. Аны вакцинаны онага састыртан алалар. Олим болана би ола вакциналарга оглар кирелдер ген холовар Instagram деген оны монда юталларын би бопсабыт. То есть би кирелдергә бу вакцинаны иддәвәп бит. Онтон конечно бу
СПУ колледж инкенттен бұл онаған толуп болан вакциналары болар ордук болуте бихи ол той такени кихи дорубиета боллага ди онта бу осеге килерге ме вакциналар бетер оголору ылаллар үһүгенден эме үһүян куддук бар бутын эме онну болбатак ата вакциналар боланы барта бәйте дорубиетин көрө конту килерге болан бу университет отугар боско эме ифа анализ ПЦР анализ ылан барымы бидде осеге килдире бартын бәйбите оны горут клиника бу бәйбитеген бар Оннук. Сөпче бу WhatsApp-ка килбит ыйтылары көрдөккө маннык тем бар. Кыл көмөс метелинен бүтербит ого төһө бал эбиллери. Осколаны туйгуннук битербит улат аттестация личме бе хөкүмәт медальләр ого хәтта балы билдер. Сәкте бар. Ага. Осколаны ден улат 11 класс. Медицинская справка обязательной довериттер. Вот эти обязательно, окана манам бу билген документтарга боллагана билген эбехат бердем болбата. Булырын били приказ такыбыт министерство өтүнөн бу хыл бүтүрдүлү беректе. Верака кирен барат. Верака кирен барат. Верака кирен онтон бихеме төбөбүт рекомендация берип, верака кирен мехим бир офиске кирер огодор бар болачылар, аны офиске кирелерге офиске кирер медосмотрун, аны ол бу справкадан сырады бидде туттаран кахем баран кулур. Ол справкадан берет. Промышленность салатыгар каннык веракка туттарсыкка сөбүй жана италлар көрөчүлөр бет иннеже. Промышленность халатыгар эти улата инженерный направлениялар болалар. Аны бихека болана геологоразведочный факультет бар. Аны бу геология, нефтегазовый кайыскалар, аны горный институт тем бар. Аны инженерлер белемнилер. Аны бу iki филиал бут, бу Нерунгрита филиал бут, аны Минеда филиал бут, эме бу инженерный дәргә промышленностька кайыскалар, кайыскалар бирәктәһендер аны ме элбәктер. Оттон IT технологияга канныкка туттарсыкка сөбүй оннотто каннык кайыскалар баалар иде. IT технологияга то бихене сүрүннән улан коддага институт математика информатика ден бар. Онтон бу отту бирәктәһенгә булана колледж инфраструктурный технология ден 295 быйыл бюджетный меселе апыт. Ол эме өнөр күчөй көддүрү механа бар. Той така бюджетный месте бу колледждерге берип бу дойду бүтүндөн бүйүн күстә колледж игер киддәкне бидде бу топар эти World Skills олимпиадаларга кийин бу статустарын көтөгөн бүйүн игер киддәкне биддере бюджетный месте берилди. Ол иге ки бедаканда бюджетный месте берилди. Инне канан бу ме колледж бутулаган таганнаган үчүгейин эмек онно өксө IT направлениялар ен билен киден болот. Сөп бихака көрөчү битерен келле дейтлер. Истебит үтө кехенен. Мен вопрос тахпын спортсмен оларга физкультурный институтка кирерде тухамит поддержка индем бар дуден таргынан. Кирбитин канеттен бу бихетон бу кине бу сборна ген кире буланы ми маны туспа эме өйөчүбүт. Функциональ студентов дентен өйөккө. Онда булана бу правительство кенеге 5 кайыскандан эме бу стипендиялар баллар. Повышенная стипендия. Онда ката булана 11-14 раз болор. Сылайы маны сумматыттан федеральный финансирование тәтө хумма калбиттен. Онда кулур отличный веренер боллагана, науканын директорлар боллагана, спортнын директорлар боллагана, общественный, онда культурный директорлар 5 кайыскандан бии буманны үддүк үддетилибет стипендия тери. Ол болана бу академический стипендияга өсөби. Иннекана бу академический стипендия таханы онугулана кулур. Прогофи бетен таката хинчагати булати хаккакта. Яна оренер күчү. Ону спортсменнерге бола бихи эме 2 уровеньнен онупут. Бу уровень кенттен кулур он онук чулуу бу Россия сборныйга кирер спортсмендер болактан кулур. Олог үддүк бетен таката хинча би стипендия көрүлөт. Онтон кулубра бу жокускайдагы сборныйга бар болгону кайда болор? Жокускай ихигер бар болгону то бу кулубра бу бәбит сборный битин бар болгону материальный помощь кудук көрөчүбүт. Ток бар бу күрөктегилерге бу бәбит университет кийин көмөс күйүн бар болгону би баратыгер команда хигер бәбит үләнеген кулубра ыйтам бу бартын өйөчүбүт. Ток бар университет хигер спортивный залы битинен бактык ремонаты вот энергия современные болулар. Бу хатурутагата бияка бу скаллазыны ден бу эме кифемет спортзалыгар эме ариды бу скаллазыны эме олимпийский вид спорта бияка хага кайыска болар. Все боланы бу пандемия хога бита болар бу эме атын умукта туттан бу теннис настольный тенниске улахай андойдуга атар бут
тренерин гана милле тарик булып. Тогул тахнан бу мне бәбет быйыл бастатын туран бу манчаран юллар гәрме команда бут белем дәбете бе кыттары бут оглы бут бе эчи. Сөп эме WhatsApp-ынан ыйты кирде бастыгы курска быйыл очоғыны төһө гону ылагыты ден. Ата бу передача хагын тер төт төһүз бион төт. Төтенчеттен такса. Да, оны ылары дә бу бюджетный местага. Он тан где-то 1,5 тыгынчага тиети бит бу төлө бирдах үрә каме кирәктер. Ортотан 5 аңар тыгынча ингут, 5 аңар 5 тыгынча тыгыш ингут. Анатолий Николаевич Осанан университет битер күн бүгүн төһө го беренери. Билгинте 30-дан 19 тыгынча куддук студент бу СПО-тан эти бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура ден байракай скалабдылар кына очу куддуга беренер. Бихи бир хамай улахан университет болабы. Улан коддакка бу Россияден Университет федеральный университет бар. Тахаммыт тоб бәбит специалитет кадирата хама куддук көрөлдөр болду канаман холовур осы рейтинга бустары бараларын ток пайтым гулары Новосибирскедере ток бараларын улан коддакка бия 30-га кирәде. Оны улан коддакка 700 агыс филиаллары улан коддакка тыгынча күчү куддук үдүгөрөктөн организациялар бар. Ол олорттан бихи 30-га кирәде. Олар да була бихи. Ретүшүгө көрдөрү. Ата бихи хин механавар 3-га көрдөрү болар. Антон бу эме чулук кайсылар дапыт онна бу улан коддакка ток бар бихи олар бу бихи кирендер үрә гара булбакка өй хана түнен кихи быгытдан улатарга холовур бу ток науканын директорларыгар общественный кайсыларынан директорларына эт ханытнын сайдалларыга дигән бар ток бар условиялары оңрор улахан мандык нутилы та корпорация куддук үлелилер ут. Жаберебит битере чугахатар чугахан хер тугу эппетибити туга теллебетей. Ситерем берия. Билгин отон пандемия бар болон бу оглу бутун нахага нут бастан бу каратык дефицитлер болбуттаргар бараларда көрән шебатык верен йөрү көтүбә булып бу бу ситуация бу каратык мөлтәүтер бу выпускный курста бу халарманы не горохторын дистанционный тупыт окунамаран бу университет боллагана хим бир тух бар эдеричат тардыгар хире булукта куллады. Аны бу олихин университет бутыгар бу билген точка кипения рейдебет билген болган шөбай эскиз тон секрет канамаран этекка эме шөбай центр студенческих инициатив теме эмиариалар бут эме эскиз тарангы дакка нерге чугай болар инегана бу мен бастан ректор бу будун кенттен студентлерге төкөстөрүм болган аны бе мустахил бит арияга я топар инициатива оңро бутор өбүт ханатын атастар бутыгар ген олак месте бит тибеттенер биттер олем бола бу кайыскандан кен батык үллейдем топар бу университетин питин кудук бихека лабораториялар бут бу студенттер бут бар тагастар багалагы студент келен багат бут лабораторияда кирен үчө бата проекттерге кирен үллен оны бу төсүттен такка эдер үчөн эдер балар дир onu bir kabul üstüne taka aspiranlar bağlar. Da ondan olta hana magistranlar bu tutucular bu yine bilin nakline oluk onları ufiddak ulakan nukaga inovasiyaga küs bolar tabii üniversitet. Söv WhatsApp-ка ите кирде нефтегазовое дело ян каннык институтка бары, факультетка. Геолого-разведочный факультетка, он мидный филиалга. Мидный филиалга. Söv Söкин Нинель Васильевна Тумик. Түмік тыл күрдік болар болағады. Тон опсайнан бұл университетка кири тематыгар әтер боллаққа Қазбиди университет сылғыруға ден өдікті хамнақ специалигі білемнен тағыры болар. Училеттіқі высоко квалифицированный специалистен болағады. Олар барат түгер сайдылақ, бұл біліңе анығы тәтімнә олығы күттәтіңе сайдар, олырор, қолыбырда. Бұл қайысқатыгар механық бар қолыбыр наука бұл студиону барат өттен сайындарар дейінді бұн, тоғы дедаққа қолыбыр бұл чинчерліға сысты бұтығы толкуйдур, анарар, аналистыр, саңарар еңерер жоғыра сайдар. Онытын бәйтін тусанатын бұл толырдық атын жоңы терердер қықтақ болыр. Өттен қаяндағаны надалақ качество дейінді бұн, онытын енекетен қолыбыр бұл
наукалабыт таганы студент наука игетигерде бар батар колобур ученыйда бол батар опсенен тусологор бүгүне студент хиджан науканан жарыктанмат качестволара эндикитин даганы туалак булуктарын сөп олихин науканан жарыктанар оскологолорун барагытын бу бии университет бытыгар тарсын кенин рабыт бии колор бәвдетүттен бу ректор бут Антон Николаевич битен коддук бии университет бу наука игетигер тох бар условияны баратын толордук терия. Дин секретик эбемете бу колор бу бии тактыбыт директордер бит мебелер институттарын тугунан ме үче батык аттылар олтаны ме бийка институттар бирне филология ден тухва восточный тыллары эмбитинү үйрөтөр кайсылак институт бар филологический факультеттен тыл үйрөгөн кайсылар кең батык үче батык үлдейдер исторический факультет бар юридический факультеттер барлар мен бем өрхөллөргө директор Давид институт естественно наук деде бир хамы күстак институт эте наукага олар алтата 6 жыл тухары бастыгы бесети түспетак институт бу наука рейтингер иннеканан бу университет бут өнөргүчөдүк кең батык хайда турар бихи боланы университетте булган билген пятилетка цифровой трансформация ден ылынамыт үлелих дебут тохпар үрхтәһәммит кайскаларга бардыгар модуль цифровых компетенций денкелеремит бу цифровой экономикага тохпар бит медицинага да болдун инженерлерге бардыгар кирен үлелих дебут бияка келин кирин үренин тон кемсиняга суга университет федеральный университет бияка хамай күстәк онда чугай. Алексей Никентьевич олох кылгасты кеме. Мен сетрен әттәқпіне бұйылғы үйрақсылығар беге 11 совместный программаны реализациялывыд. Ол бұйығыр сетевой программалар бұл Россия үз федеральный университетін кітті. Оны тәңе Франция, Казахстан, Япония, Китай университеттерін кітті программа двойного дипломирования ден реализациялывыд. Келер үйрақсылығы 4 ондық программа реалывыд. Ол бұйығар бұл Франция кені... Сөп, Алексей Никентьевич, жекіджік ұттон береметі тейбеті дек қанада. Күнді көрәтшілер ұттон туғалақ болбыта болу ден әрәнәбет абитуриянларға, оны түріпбіттерге сетихini бағары. Көрсөққа дере.